mu buryo bukomeye cyane. Wazalendo irarimbaguritse. Wazalendo huye n'imeruka muri teritwari ya Masisi. Ibi ni ibibaye haba kuri uyu munsi n'izindi byabaye muri iri joro abantu benshi batamenye ibyabaye kuri Wazalendo ndetse na Maimai na FDLR zahuye n'uruva gusenya, zahuye n'umujinya ukomeye cyane, n'umujinya umuranduranzuzi wa M23. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabaye, ariko Wazalendo bakaza kurimbagurikira muri Masisi. Reka nkubwire ngo aya niyo makuru tugiye kuza kwibanda mu makuru yacu arambuye. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda, kanda kuri subscribe, kandi kuri like, n'igitekerezo cyawe uraza kukinyuza muri comment. Reka nkubwire ngo ikaze. Ariko nanone Kivu Update, nk'umuryango wa Kivu Update twifatanyije n'abanyarwanda kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Twibuke kwiyubaka bavandimwe banyarwanda duhuje umuco ndetse n'isano. Reka nkubwire ngo ikaze mu makuru yacu arambuye. Turi tariki 12, turi tariki 13 nako, donc turi tariki 13 ukwezi ni ukwa kane umwaka wa 2026. Ikaze mu makuru yacu agezweho cyangwa se breaking news. Imirwano ikomeye cyane yabaye muri iri joro ryatambutse, rya tariki 12 zishyira 13. Ni imirwano yari iteye ubwoba cyane. Ni imirwano yashyize abarwanyi ba Wazalendo mu kangaratete kubera ko barimbaguritse bakenda gushira ku buryo bukomeye cyane. Ni imirwano ikaze rero yabaye nyuma y'uko abarwanyi ba Wazalendo bateye, ariko bakaza guhura n'uruva gusenya mu gace ka Karembe mu itsinda rya Bashari muri Makoto, aho ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, aho abarwanyi ba Wazalendo baje guhura n'uruva gusenya, bagahura n'imeruka ikomeye cyane kubera ko barimbaguwe. M23 yakoze ibintu biteye ubwoba cyane. Abantu bakomeje kugenda bibaza uko byaba byagenze ndetse nuko babyitwayemo nyuma y'ibi ngibi bibaye, nubwo bwasigaye mu baturage ndetse nubwo Wazalendo ndetse na FDLR Maimai bamwe bahunze, abandi bagata intwaro bakirukanka. Uko byaje kuba bibagendekera, reka nkubwire ngo aya makuru natangiye kuyamenya muri iki gitondo nyuma y'ibyabaye hari ejo ku mugoroba, mu ijoro ryo ku wa 12 ku cyumweru, hari ku isaha y'isa 3 nibwo habaye imirwano ikomeye cyane. Ni imirwano yahuje haba ku ihuriro rya Wazalendo ryagabye igitero ku bindiro bya M23. Bari bafite amakuru yizewe y'ubutasi yuko M23 bataryamye amajanja ko bagiye guhita bigarurira kano gace ka Karembe, ariko nyuma yo gutera baje guhura n'uruva gusenya, bakubitwa umugenda, baraswaho bikomeye cyane n'abarwanyi ba M23 basanze babiteguye ku buryo bukomeye cyane. Wazalendo baza guhunga. Amakuru ahari nuko barashweho, bamwe bakagwa aho ngaho, bakaba bamaze gupfa, bamaze kwasiga ubuzima, abenshi bagakomereka ku buryo bukomeye cyane, kubera ko amakuru avuga yuko bamwe bari mu bitaro barembye bikomeye cyane nyuma yo kuraswa amaguru ndetse n'amaboko, abandi bakaraswa ahantu hakomeye habi cyane, bitari buze kuborohera kuba baguma mu mwuka w'abazima ndetse bari bubashe kubaho nyuma y'iyi mirwano ikomeye cyane. Ni ibitero Wazalendo bagabye, ariko nanone M23 nayo iza kubereka ko ari intare za Sarambwe, iza kubereka ko ari intare bafite inkuba bakubitira hose, haba kuri Tshisekedi ndetse n'ahandi hose, haba no mu mirwano ikomeye cyane. Tshisekedi utangiye gukubitwa n'inkuba, utangiye kwibaza uko ibintu biri kugenda. Ni nyuma y'amasaha make rero n'iyi mirwano yabaye mu ijoro ryashize ibaye muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi. Abarwanyi ba Wazalendo bongeye kugaba ibitero bikomeye cyane, nabwo barongera bakubitwa inshuro mu buryo batiyumvishaga, mu buryo butari bworoshye, mu buryo buteye agahinda. Bakubiswe na M23 bakarimbagurirwa, ndetse baje kuba bita bahungira muri Karonge, ariho hongeye kumvikana imirwano mishya n'ubundi nyuma y'uko bakubitiwe n'ubundi muri bino bice bari bateye muri Karembe. Ni ibintu bikomeje kuba
iyanga ku baturage, kubera ko nubwo M23 ikomeje gutabara abaturage, ikomeje gukubita Wazalendo, ikomeje kwirukana Wazalendo kure cyane, abaturage bo baracyahuriramo n'ibibazo bikomeye cyane, kubera ko nijoro mu bapfuye harimo n'umuturage umwe mu batangajwe, ariko Wazalendo byagezwe ibanga, ntago bari kuvuga ko hapfuye umwe, ariko ni benshi, ubundi ntago ari na bakeya. Amakuru ahari neza ni uko bivugwa yuko abantu bakomeje kujya mu rujoro rukomeye cyane. Umwe mu baturage yatanze amakuru avuga ko bikomeye cyane, bitaboroheye muri iyi minsi abe na gatoya. Reka ubundi twinjire mu makuru yacu mu buryo burambuye. Mu by'ukuri amakuru aravuga ngo imirwano ikaze hagati y'abarwanyi ba AFC M23 n'abo mutwe wa Wazalendo yatangiye kumvikana ku ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuwa mbere tariki 13 Mata 2026 mu gace ka Karembe mu itsinda rya Bashari Mukoto muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru akomeza avuga nk'uko amakuru aturuka ahantu hatandukanye mu masoko atandukanye abivuga, ahagana saa 3 z'ijoro abarwanyi ba Wazalendo bagabye igitero ku birindiro bya AFC M23 biri muri Karembe, bituma hatangira imirwano hagati y'impande zombi. Amakuru akomeza avuga ko muri icyo gitero abateye basahuye imitungo myinshi y'abaturage, bimwe maze iminsi nkubwira, bimwe abantu badawemo kuvuga, bimwe M23 idawemo gutabariza ko Wazalendo ahigeze isahura ikica ubundi ikangiza. Imibare y'agateganyo iragaragaza ko abantu babiri bapfuye harimo n'umuturage umwe. Amakuru akomeza aduhamiriza yuko nyuma y'amasaha menshi imirwano abarwanyi ba Wazalendo basuye inyuma, ariko bongera kugaruka mu gitondo agana saa moya cyo kuri uyu munsi, berekeza Karonge, aho wongeye kumvikana imirwano mishya n'ubundi mu masaha yagiye ajya imbere. Kandi hari n'imyimukire cyangwa se gunga kw'abaturage igaragara mu bice bitandukanye berekeza Gashuga, nko mu birometero 4 uvuye Karembe ku muhanda ujya Mweso. Urumva ko abaturage bo bakomeje kumeneshwa ku buryo buteye inkeke ndetse buteye n'agahinda. Nk'uko amakuru yaho abivuga, ibintu bikomeje kuba urujijo. Umwe mu baturage watanze amakuru yavuze ko ari byo koko ibintu bikomeye cyane. Karembe amazu yasahuwe, avuga ko icyo abaturage basaba ari amahoro gusa. Abaturage benshi bakomeje kuguma mu ngo zabo, abategereje ko umutekano wongera kugaruka. Ibikorwa bitandukanye cyane cyane amashuri byo byarahagaze muri ako gace, nk'uko amakuru dukesha abaturage baho ndetse n'amasoko atandukanye abivuga. Mu gihe rero aka gace rero ka Karembe hagakunze kwibasirwa n'ibitero by'abitwaje intwaro, mu gihe umutekano ukomeje kuba muke cyane muri aka gace ka Masisi katorewe habe na gato. Gusa ni iby'igihe gitoya. M23 ihora iri maso. M23 yiteguye gutabara abaturage, ntihagire ugira ubwoba cyane. Ni nayo makuru nari mufitiye kuri izi saha, kuri uyu munota, kuri Tserese ndetse no muri aka kanya. Reka nkubwire ngo niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muriro cyo mu Rwanda, nakosa ufite nani cyaha, yewe ni amahirwe. Kanda kuri subscribe kandi kuri like n'igitekerezo cyawe ukinyuze muri comment. Reka nkubwire ngo ciao ciao.